دیوژې مې دوست پاکم پزانه چولې لمر ډېر زیات تیز دی سوځول کوي او راځئ زه باندې بل څه هم ګورم نور څه مې پیدا کړم دا مې همونه پیدا کړه دلته او دومره ښایسته بوی کوي نایس مینګوز very nice Sir Lanka mango 1 kilo, yeah 1,000. 1000 how much this one 1 kilo, 5,000. 500, 1 kilo, 5. which one is nice one this one what do you have more what is this one can I check can I see can I check it English के लिए मुश्किलात लड़ी परवाने की करें thank you so much just look this one or this one 200 rupees, 1 bag, 200. I don't need bag I need mangoes I will pay for it this one is nice yeah Nice. sweet Sweet. can I have 2 kg 2 kilo yeah very hot brother something very hot this English no words that's a problem hey تخمر مونه دي داري باندې او پکانه مونه ګرمي ده yeah 2 kg yeah Okay. Yeah, give me that one. No, it's fine. How much now? Oh. How much? 2,000, 50. You have change? Okay. Okay, change. Change. गर्मी ढेर ज्यादा था पाकिस्तान और पाकिस्तान में इंडिया में आम जो मिलता है वो 200-300 रुपीज़ पे यहाँ 1000 किलो है और पाकिस्तान और इसका पैसा भी एक ही है फिर पता नहीं इतना एक्सपेंसिव क्यों है यार You can keep it change for you it's yours and put this one here put it I'm coming back Okay. okay thank you I'm coming back आ जाओ भाई वहाँ वीडियो बनाते हैं तो ये वीडियो